Hon bil weekend hon any campaign of Vegun Chibai Tunia Iho Olympidio Ile TH Tanzanian 58 Churchanpur Assembly Constituency candidate ding tela ka kadahia ama hilam ka khosungaringa mi poimo mama tela ka kadahia dalam ka post kum somni val editor hiya to hi journalist apara politics lud de ka hiya. Hello thang, welcome to the show. Hello. Lam ka post kum bang zabang na bol tai le kum som mil khat running i politician tele gamundan thai chen seng politics salur soma bang chi thuda hiya journalist apat politics nang lu le lam ka post sim dem non de male lam ka post sim diom dia apai rel linga kathil tua kathil put khak kathil khoi khak tem politics an kai lu tai jogam han na sang seng ta mo he okay achile ichidanin journalist apat politics aludi talachin na journalist in ko editorial na kelte hi lol ni sima development scheme le thudi na thei teng hi na mis thodi le edi kamis pe ben chu editorial gel ahia iwei khat igela miten comment on piak chaguna anuam ma maya hoi jakina editorial gel hi nuam ka sa miten gel siam gel hoi on chiwa thilkha iwei tak tak le siam himaya hi iwei lo bigi hel siam thelo igel siam tu iwei chi na hi mai tuni tanin kum som ni wal journalist at thudi thuta na pon che ni phone call om tammi na dilin tammi chi thoi le he adanom hita malain chu telephone ki on ngam lo hitop mai ba hun chai ki kan e bang chai hun chai don ki nok de ki thelo mo chik cha telephone ong ging dia chi kha ilung sima at full attention a ki om ki mo kon ngam lo ion lele kwa miss call ma chiagu a ken na lai hichi dana politics alu dia na decision hu bang cha pat na siam ma phur thut khat jan thum na ne Damascus vine sale hi lo le bang cha pat tami decision na lai decision ka bol na sia ka hi le hi a editor ka hi sungina phut kha khak sapi pi kipa na ka phu kha lungkham na ka phat ka phu kha bedon na ka phu kha waite a kha agala en mai di ka hi ya a hi ke le banglo di ka hi ka chi kha hi a agala en mai na waite bang ma veng ton ke di chi ka the yakin ke le ke in decision nak lu dia ka bol hi waite bol hoi dia gal na social hunno la phol pi ta ta lu di ta phol pi ta lu di ta consultation in sung mi te hilole mi dang politician season politics gamsung politics chi siam ta te na dong thoi dot thei teng ka donga lom le wal te ka donga politician lui te ka donga hoi do cheng ina in kon pi te ka donga in sung dong ta te le dot thei ting ka donga mi tuam hon de sak tu dia ga gin tak te le ka dong suak vek hoi bana dison kon bol tak na hi le pathian kianga pathian to ki pol na hun gilit tlang i chi kon pua hun ko wajanga hoya ki pana dison clear tak ka hon bol hi okay achile tammi politics anang lunglut bang vision nei bang tup lengim nei to ai politician te hom thomo hi lo le kum som ni sungi gam sung development teng a chen ta ya thei di hiu chen tenga sanction lut teng tamte su di dia in lut mo hi lo le ke jong them kat be gari bodyguard som ni som thum garden gari hat de VIP de tai le chi ut sim mo wai te hi jen ke ya mi hing bol ut kahi ming bang chu bol de building thak bo som kahi ke ya company tuam le som kahi ke ya
in mun lo mun kek le som ka hi kya le som ka hi kya mi hing bola poimo kasak je ka hong lut ka hi mi hing bang chi bol bang in a vision to ten bol lo mo mi hing bang chi bol de mi hing bol mi hing bol chi kha mi te poimo te iseba naw pang siam sin na te yet kola thil tuam to mi hing te adinga poimo te yet kol le hoi ka mi hing bol na kha ta hi hoi jakina kam hin pi te to sanga din mun sang zo din mun hoi zo adin the na dingwa mi hing bol som ka hi to na ki fight som na constituency 58 Churchanpur assembly constituency adai le big players tamma ma ya mo sitting pa pu hang khalia ong ngai ma ya adang jong qualified ta mangchin khob au ma to chen hi midang jong line up tam piu ma mo tam teng la sum nei nei ma ching di mo sitting pa ki phwa zo lo di mo nang strategy bang ding nang bang jamin vote ding ning bol din ching ta ge ma ya mo chin di le chin lo di chu pathiana ki nga hi a ho zo jeng ina mi pi te a hong kin ka hong kin ano ho ya kina ke kinem na hi le man to man door to door ka campaign ki swan pi ka hi mang yakin min ginom taga ginom na hon chamu hi a ka the yakin hoite kin ne pi ka hi achile tu na campaign ku tua ki pan na hi het lo ni sora pan nang foundation na le ta mo 2019-17 January nita ka kipan kapat o hiya zani tak tan non stop a kholo a non stop a kholo covid hipi sungalen kholo chile chu ka khial deu mai the bang tan hem ka khola hi le leng a hi the na ka hi the dan na ni na permit lai na covid hipi sungalen campaign ka be okay kami politics sa ki mo ki gamble lian ta khara ya mo na bang lam ka post editor na ya to khat vein ki file len vote bang zai khat mi mu citizen mu chi jom the na lai ya mo gamble a hi dan bang na calculate hoi na calculate jo tho tai le na move ding le na strategy di calculation jo bawa boilo dem bang ma boilo di okay achile nang journalist ka hi china journalist na hi su information mi thei sa min ta tan the ai le nang ko achil tai zon na thei chi bel tam thoi le RTI kha a file te le ko ma lo ching tak tak ke a thu hoya a hi ja ke na tak tak ke na implement thei hi ke bare boina nang mu na ta na official ten a hu ni cooperation pe ke a pe ke chi ka the hina le dam dong zu ya khu tammi RTI file ai le da kaw bang 24 hours e hi lo le ni bang zai khan masa pie di chi ya tala te ki follow up thelo bang ki follow up thelo tami zia ta tammi transparency mu pai le naum thelo zia i gam hi asum lu te mi pi te sum ni te hi asai kha department head le politician te le hi cha pe cha bai theu hi de le mi pi ten right to knowledge tammi tung ta thei na di information kinai lo mo right to information government in hoi ta kon pia ka hi a hi le leong mi pi ten kha hei rat dia hi lam kha aware tak lo mangyam ko yam bo kha din a theu hi mai the hi le public in ki thelo public in hi the hi lam ki thelo awareness om lo tamya dia khu na sata enlighten ding on the fourth estate chi yel journalism mo media o ya media te ni na role na do to some independent in the play the woi hi lo le pon thei ding pon thei lo ding avom chi ding kang chi ding to ma mo RTI to ki sai hun paisa editorial leng ka dung thu sa min ka gela mi pi te hiya ya ha government sung thu MLA te na sep dan DC te na sep dan SDO te na sep dan thil bang kim kha hiya ya dot thei a hi chi vanjat hoi ta hi chi editorial le ka gel khimta hinala practical awareness practical za ha sa mo practical za thaksa practical za che na bang che di sumnei deu ten mi trip so mo bang che hi lo le sarkar lam ten ngai sa lo bang nang mudan official la maki pana thupi lo response lo lo pa mi ko dan nen kol thei lo mo huchi tan tan dia mi kha to bakinang dia huchi tan tan ko maki ul lo we be okay achi le tun hi nang MLA ching tal chin development lang pa bang nang ai dan lam ka develop na sa thoi lam pi teu inala teu i transport teu electricity development to kisaya thei dia hoi mama hi
development ki chi kha Manipur sunga development na sem tak di chi hi le Manipur government alen masahi wale nunga ya equal development equal share chi wa Manipur kha 90% kha singtang ga mahia 10% kha phaijang ga mahia ahi le phaijang ga ma assembly constituency kha within 30 minutes natot joi kha kiram joi within 30 minutes ahi le singtang ga ma kha constituency kha phak suang na dia ni kharin dai lo simei be abhi takin singat constituency gele kangka pa ke pa ni sungnu lama phang na dia sangai ko lam phang na dia khada kar bang ja lut dia thau tu bang ja be dia hun bang ja lut dia iji jiang ina phai ja nga te constituency MLA development fund to singtanga te development fund equal share pai dik ka sake tel ching ka hi le number 1 ka fight di hi development a hi ko ni le akim phai ja nga thupi ta ka sem thei mai thei no transportation mo mang ma omlo van le bazara om namuna le hi mai ai ja ke na singtanga mai chi le transportation re dale bangja be dia chi gi gen ban lo he a che khat man te holam singtanga tun ja che nga man di be cheng som man te ja khat som nga man di be wa ja ka development fund akibanga ahi pen adikki wa ja ke na singtang area tengle ke mai the selected constituency le hi mai the wa ja ke na singtang le phai ja nga MLA development fund akiban lo di nga hi singtang atam jok te di hi lam ka khopi sunga burden nei je ni hang santa sumle pai jong ngai to lo mo ding top mai ni ya bang bang burden bang ye change nang po do ding budget lang pa na gen ta singtang le phai jang ki ba sa lo ding na gen ta to ami lo e ma local area nang MLA talachin bang bang na bo na sep dia na mo MLA development fund ki chi khami pi te om je MLA te jaga development fund om hi ke ya mi pi te om jaga development fund hi ya development mi pi te development fund mi pi te om jaga hi le development ki chi in mi pi te asuk khak dia hi gen thei pen ta ga pen le asok khak dia hi chi ya ka thu pi kha daikil karate kyang le atun tak dia hi daikil kara mi gen thei mei thai ta ga te kyang tung development pat ka utta kami development in bang bang huam lampi bang chibol ni na chi le atang di wa kilom in le lo bol na atang di wa amu di wa kilom antang a hi bang bang ni mu di amu di mu bang jakin antang ele chin tu ni na ilaka ele chin new bazar all bazar lam ka khopi sunga bazar ting tinga government antang abega ki jwa ko me ve hoite bang jaga chi le he ya gen thei ta ga te kyang tung di ai he ya ki jwa ka hi gen thei ta ga te ni ya tam pi bia vale gen na chang ne thei tuan lo ho jaga kha tu le government pai le ten antang le ho mu mal thei lo hi adi ka tanga hi thei lo hi ter ching hi le antang a hi bang ni hom di kami antang te hu lam ka constituency chaw boy mo hi le Manipur sing tang mi te na zo sia boy tami nang answer masang ni Mizoram ka ba musung ka experience ka dahile kal khat an tang ne de ni tengin PDS center la ki home gi ye ma ya chini jong ki pia sa thau jong ki pia pa bana mamo ting pialin na sek ngai lo phial ne dia o ma ya e ate hi alut ko in mi bang jan tan ding a house te na on thelo a home te na game tuan lo tan ding jang ki thei zo lo bang na state khali chaki hi ya ami gam so ki ne sian na pen khar ko an tang mo daylight robbery ei ki ne sia hi wa government in infala panong ne sia hi ki ya ikya hung tun chiang adik lo hi mo hoi ja kina hiya ya nianon dot Churchanpur constituency chau gen ke ya Manipur abik takin Churchanpur district constituency ken ka gen na hi je la hi mun jo se bang ma ahoi tom to lo ne gu dan bang siang mai ki bang siang achile nang journalist khari china
MLA ten hi development mo ang ludan last 2 term la again ta vai a hi lo le an kai sa te a in mun lo mun nei dan an go nei dan te wet chen hi adi zo de hi lo MLA zui kha pa pa in gar tha building contract teng la gi ye mai demo bang om dan am mi nang kai thal chin bang change na bol le tel chinga yo mai le Manipur government noya development fund chawin mi pi te hon wa zo ke chi achia ma mo wa yakina nabat ki che thelo yam ke dinga nabat tung ton in fund ai the tan ilai khe dinga project ki bol dinga nabat ki chi tuni na ilaka leng ho pi deu ma ke ma to leng ka ki ho khin tawa hoi lo wina central fund Manipur suma bang ma sem ke thelo bang mai thelo ne center fund leng ai thei tan in ideal ke dinga wai gen lo MLA te na gen khangai lo foreign fund ki chi NGO khatin adil khiak the a hile bangja ka constituency hoi tak khan dei bangja foreign fund lai ke thelo di development fund adi in state fund and kele nabat central fund and foreign fund hoi te kai khom di tu ne lam ka khopi sunget chen hi go zu lo chen lei vui khuwa go zu chen buan noi la tai na lai wa tam te sumum lo mo corruption ga mo hi lo le fanum lo as a journalist nang bang ami tung ta tun a reality bage nang ele din in kong enu la pam lam in le je lampi bol lo na om ki emle te la ka bol khin ta chi mai theu hile leng a hi di banga bol a hi lo ja ka abol zo khit mawa up bol pan na la bu na sejel hem ja chu asset ding bang asem ke yu contractor ten a hi ding bang ina hi ke yu he sem na dia ki pia za ina sem ke yu chi kha mi pi mu ale chiang okay ai le tui ne nang in sungya la tui he de umai le 70% household tui kai hi ke chia nang in so he de umai ke ya ku in so he de um sa pulanga tui kai ngai lo khan tui kai khat chu ki bola mo tui do lam chu kam ngai sia tu ni tui kai ni hi a ai ya ke nong kai tuan ke tu ni ma mai leng ai le tui chu ki dai lo de di ma hi ibol tu nga ki para tu ni tana population ki be lam lua in le lo le ki be lam lua akidai lo ding mai akidai lo to ki ton to na kha he kha improvement poi mo hi improvement lo leng tu ni chiang a ki boli ni lam ka hopi awak zo dia hi ai le bang ja ka bak zo lo lampi bo jaga sia ai ke le pam jaga sia kichi te khong to minor roi ve lampi jaga sia tui kai lo di le public information apiak doi voi tui kai lo bang jaga chi ki kan to meng bu ai ke le khol sia electric pump sia chi electric pump sel em PhD den bang pam bang la ne hi wa khat asian le a kheng di ready made a koi di vai hoi sian no le ready made a koi di wahi bang ja ka mi pi te tu ne pam khe tu ri pam om lo chi gi hi wa ai thei ke hoi a ki ching ni bol ri nga tu ne lam pi ikyang ai kho dam nek seng wa tu bungai cha o ma hi mi pi ten kining ching takin ini dingwa imu lo ni ding om le public information a department twin kapuang sak ni lam ka khopi sunga private school hoi seng je ni public school kiran lo te bang ma kisim khalo mo education system bang chin reform de education system phai akipana order su amaya veng ding he ke ya he akipana order su amaya veng ding he ke ya ading de la ge nin Churchandpur district ki siam sin na mi sang aniam lo zo hiu bang jakin private institution te jakina private institution ten i khopi sung hoi tailon chei moi wa siam sin na mi te ella thabinong kai wa zanma mai leng phailam te mi thi te khar kola Churchandpur college a siam sin thina di admission kamulai diam non ngai to sak the lai diam on chei we wa bang jaga chele i khuwa a siam sin na te mi ten en la hi abhi takin Churchandpur district hi siam sin na hi private te jakina et lo mina hile leng
api pen government institution te hi apoi ma maya phaya ke pana order bola bor hoi mai ding le hi kia bang chile hoi thi ding ha chi ngai to nai na education department apoi mo ting to joint fellowship joint program le bang chi po aphat ding hi wa chi amau te to hoi taka discussion bola government school te kha po aphat ding hi khat kai lo zia khem kat kwal lo zia khem khat om lo zia khem ma explanation ki kolin bang ma sem so ke di pe he ape hen tang sakin bang ma om ja om non ke di ape hen tang sak diwa minister khat mla kharin na khao wa ti la khalo thei lo be why di hilowin jin hisidana warning system hilowi education department da poimo ting chor chanpur district ting to do kanum khomin room khar yen khomin teacher ding to le poimo le seminary nei ke dia hile shamsin na khang ki reveal thei dia hi ong si bor hoi thei dia hi ei seminar nei tevla hi thei di mo teacher tamzo hi school wang kai khangai lo Sunday school amun tu ma Sunday school kai mun pe lo man na chi bang tama ma ya tammi teacher te pinpoint gi gewa department dang te chin study di hilei department te office mai ma po lo dan hi dai le fellowship seminar ka gen na hi le siam sin na private a ma government a ma hei te ni relationship anei hoi di wahi akitu lak to di wahi why dia kha government in program bo sak ni hi amau le mau ki bo thelo chu bial tu mla hiam bial tu minister hiam ei ki le ko te mission school te to government school mangin share khom na hun nei le idea hoi tak piang nei ve private school te to mission te to government na to tu khom in ki share khom le til hoi piang nei ve oda nahi chi ke le hi chi ding nahi chi ke le na lo ding nahi chi ke le suspending chi te in igam bol hoi lo di lombola ki por khoma na sep dia ita why stay side in di wahi turin ike hura pat na gen nai Churchanpur district education lang quality education ki pi hi na cha ka pomma ma ya hi zong ya mo hinal zong tammi quality education pi gol som bangjai se na hi government in tana teacher te lo ding kro bangja se building bangja se pate jang kha boy nei lo sa leibat to ya nei lo sa school fee la to zagiat man wai lo ya government school khat ni ki hoi ran te mi to sheet ki tu mai tho ya private school te hi le ibogen man ke ya ai ja ki na te ching hi le private school te len banga apoi mo siam sin na a dingmun sangzo Churchanpur district am the na ding ina private school apoi mo bang infrastructure hin bang hile apoi mo bang ikithua pi dinga hoi to ki ton to ni na private school to ki banga government ta te ibol ki ya hi le government na te hi chi ji di hoi dina ka gen masak pen hoi ta ka hi a same home nin gen home nin sharing nei home le hang government school te le pan lak thak danon nei khi dong ing ta panon lak thak je na he ya private school fee boy pi lo government school a tingak na tham siam sin na naw pang te na nei diu teng phial government school ma loi bu banga o me ya mo lam ka songa jong a school ka din ngo no muzo lo ya a teacher te school thei lo hi cha koi naw pang jong pe di ya mo lam ka ko pi sung gen chen hi akiwa tampio ma lam ka constituency Churchanpur constituency ya mi Mizoram te dale district chinte stadium international stadium aneiwa ai public ground peace ground ta gel jong ni sacha khu gozu cha levui kai sports langa bangchin khanglai te lunglun na bange na vision khanglai te lunglun na jana ka gen gen jom nai leng education chi kha siam sin na ai chi kha sep na di hiam mani ane gon thi di hiam ngai to na siam sin na ki bo la hi a ai le asiam sin na pen hoi ma le leng toy lai te nek jon na ding government in angai sak ke ya hi le siam sin na ki chi bukim nai lo hi chi kha to pe ni thei de ve ai chi hi le siam sin na gi hong graduate hiam ai ke le em zo hiam ma zo hiam mai the ai jaga dunia kha ba graduate rikso hek le bang ta hiam nei tai be hoi ben hoi ke chi pen ke ya ai ja kina toy lai te siam sin na pe hi le asep ding le
piak di heu tu te mo po ga hi mo number 1 siam sin educated unemployment problem kha I khopi sunga iboi pi hi Bualzol na itana lo chin na imu a hi le development fund guideline in on phalai hi le 50% kha entrepreneurship development na ding kazang di Tami development again gol hit development chi chen sarkar para fund paying to chi nga hi sarkar na chak ingai to wa hinale sarkar na hi kum khara kila zat ye dai le atam het cha department china mo to mi jong khu khat jong subale lo ding om sia sarkar na ong lak ngan we la ni khat jong om sia to mi ko reality ya mo reality koi mai dem naw sia amit to te mo ya building te za ya am the lo te gen the ya mo ai le igam sunga entrepreneurship new bazara ido teo qualify teng in luwa sa wa employment ni chiu emiten forest ai ngong ding lak nga sun ding sung hial ten khat do mukya lo na lai mo IRB kum thuma sunat kita swallow politician te ki mol na in to na lai tami tung ta bang chuma khang lai te entrepreneurship development chau in entrepreneurship pi zo de bo hilale bang chuma pal la tharing bang chuma ngai tur thangai hia siam sin na to kisaya bang hak san na tuang je li hiwa chi to kisai na he ya ai le siam sin na bang dia tu lai te khat be be lung ke sak je li ya teacher post hiam ai ke government job hiam kha buy and sell zuak a hi zel ja ka he in kha siam sin na khan so khai siam sin in siam pe le hang leng kam ki mutwan lo di chi kha tuai lai te ngai tu na chi ki tu ta hoi kha siam sin nau tule effecta hunung paiyala isu job je le siam kam le tho chiten isiam sin na tua sa ngon het khazala ide hi hoi jaka yei kam le tho ki chi hoi ka sakya tel chingi hi le e hi the na chiang a zo na ya san khalen aseng ke diu ka chingam turin chorchanpur constituency mo ding din hi jeni voters te la yer ile number lian pen hi major player hi le paite nam ya nam zo gen ni tale adang te hi chin ki gol so hinale tam zo phiel a major player chi phot bai ta ve mo tam bang din mura hin igam sung boy na chi nam sung adien paite la focus tale tam ta te ho stronghold hi jen PTC office te bang ki kha hi lo le ni YPL se ni so nam dang te koi ma dam jong chum tuan sia tam mi tung ta leader itala chin bang chi bang nam dam na nang sa the de le abik dagin paite speaking sun na don na kha paite pau jang te la ka boy na gen un hiya e ki nam ting boy un again un hiya ta teng khu PTC headquarter namun le atam na pe na hi je ni amau focus in question kang thau da to mi go elo nam dang te jong boy tho tam te bang solve di bang je hi nang mu da no opinion le na view PTC te boy na hi le government solve di hiam ai kele kote na solve di hiam midang hong paya hong solve di hiam nam nang te hong solve di ngai jen kia ko sunga ko le ko ka ki solve di ngai hi hoi ja kina pai te nam sung sian na di sian na hi le som din sap to min thei to pin panalawa intellectual circle of pai te community in thei to pin panalawa hoi jo cha PTC sunga expression ki chi ten panalawa hile leng bang ma effective kumlo bang ma effect kumlo bang jia ka ya he tigel kinahi ke wa tunga tigel kinahi wa hoi jaga kha kahi he kahi dam na ding ji tua inam jia ka siat na tun thei tu te din muna ka din ke le kahi dam ke di chi ka thei jaga MLA dia ki sa ke ve MLA chau in solve thein chi na mo pai ina teo pa MLA te jaga boy naung ki panahi hoi boy na solve din chu MLA te ma apoi mo u nam dang boy teo MLA politics ji mo nam dang te boy na zo ka thei kia abik ta pai te sung hi again sing tang la hin vote hoi ta ki khiat the capture chi bang om the na la ya mo lam ka khopi sunga koi man vote capture chi ki ha gen kholo ya mi educated thei ta ma hinale sumne lo ta din ngam hoi na chi a hi si chi
ahi gi ge je ni nang budget bangzara ki pat som sum na nei mo sum hau ji ha sum hau tu mai ching kya di mo bai na ngai dan mi pi ten ki hek nai dewa heu tu te le ki hek nai dewa ahi le heu tu ten kha mi pi te ki hek di na dewa mi pi ten heu tu te ki hek di na dewa hoi om je chu kwa pen hek ma sa ding ani ni tua ka ki hek di hi bang bang he hoi ki hek na election system a ki hek na ama sa pen di hi electoral politics sa hoi ta ka vote ku ding vote le ding tel ching ka hi chiang a ki hek na chi zo zo ma na hi election campaign na ki pa na ki hek na om ding hoi je ta ka door to door campaign pan ka hi ki hek na i chi kha abula i pat ke le akim mulonga ki hek thei tuan lo di i vote zon da leng hek ding o mi pi ten i vote le a ku watun khat le bang maya kwa ma ki le sak non lo di ki hek na i la ka om ding hi chi thei ja ka huai te public la ka awareness piak ko ma men to men campaign pan ma le ka hi a hoi ja ka hi apoi mo pe nei chi ka hi tam ta te hin MLA te ngo ding hi lo mi pi te ngo ding ha sa ba tam mi hi sil ha sa mi tam pi hi ne le ta ha sa cheng je ni election cheng be thim khat be ngo bu pa la hun chi je no hoi ja ka hi ka che mi pi te le ki he nga makai te le ki he ngai mi khen khat la MLA chiu le ge ra ki lu the lo ding vote thim khat ai zo le bang kho ya chi tam te bang chi to po ye ale tho te tel ching hi chiang wa sum le pai hau te tel ching hi chiang wa he tun le ele ji lam ka khopi sunga phai jang mi ten 22 MLA election a ding in crony ka pe heta ji mahazon te omi ta be phai lam ten bang je ka lam ka khopi sunga bot zon na de crony bang tu ni chiang ong seng ta wa wai chu a om je chu tel ching hi chiang ina anei tu di mi pi te hi ke wa anei tu de hoi om sa hi na lu zo ke di ka lu zo ke di hoi je ke na election ki chi kha abulai pat tha ko ngai lam khel ta wi ilam tha ko ngai iki pat tha ko ngai chi ka hi a mi hau sa ko te hiam sponsor je ka ko te hiam backup je ka tel ching te na zui nge a hi le na thei yeng tu mi pi te ri thei ding tu tel ching ai di wa tel ching ai da kal minute tam lo sungin phai la ma zuan di wa atung di wa ge ta kal ding wa ajing ni na ho di wa na ki ding wa sa pa om lo MLA pu om lo minister pu om lo om lo chi ding wa om le dam lo chi ding wa dam lo chi ding wa abuai lo bi alum mai tun na tung alum mai leng abuai na chi ding wa na lu the ke di wa na he ding wa hoi tu bang jaga i chi le on le sa nei voi on le sa ke voi au da na no hi ta ke dua hoi ja pi mi pi te kha se je le hi hoi jaga kha ki heng na khat om ding hi mi pi te la ma le ki heng na ka hon nge na makai di leng na hoi i hek tak di wa hi chi kha i nam bol na ding i gam bol na ding i district bol na ding i nam ka chi chang pai te nam kya ge ni lo kai i district so nam teng i nam bol so mi hi building bol so mi lo wi hi company te le he so mi lo wi hi ke le mule mol le so mi lo wi hi i nam bol so mi hi i nam bol na din su diktan na apoi mo wai je diktan na ma in ki bul phu ni si kai bang partian jing ta die le mu ding de ba BJP long pang le zo BJP chu ka dei ke hi ma kama a hong ki pha le ticket hi chu ka accept ke di nga pha le hong pha ke di wa nge le mon pe ke di chi ka thei bang je kin i chi le BJP thei we le Christian te banga i tar ke tu Jesu kyang tu di chu mi teng Christian teng ikinem na u le ilamen na u hi ilamen na to pu a hi wai ai le he Jesu kyang itun thei na ding lampi u khak tan tu dia kisa bang party a chi bang ja ka tu an thei tum thei lo bang ja ka mu thei lo gen thei lo igen thei wa i thei che tu hun ta hi ai le sap tuam makai te lung kham mang ban na a khi tu inap tu sen na u BJP government BJP party bang ja kin ke newcomer politician din bang hi hoite kalangam dia ke chu kangam ke bang ja kin Muslim te le ki
asa khua ziakin ahin na phalwa suicide tua kampau khat khel jain sa khua thua serious ma mau hiji bangla na Christian de isa khua wa serious di wa isa khua wa to kitwang lo thil te hi avoid dani thei di wa hi chi kai a elejin notice pumpi mentality kha BJP te na thei ma mai wa mong sin notice a sin tang mi te ngai tua na banga chi a thei ma wa sum the le boy jang ni hi chi on thei wa sumahon thewa BJP le central government a finance in de bagina pai thei keu ho jagina de thu sau nun the zo lo hi lai we wa sum notice a hon the zo hi le u Christian ten ting ka boy jang ni hi we wa ho jaga hi thei lo ipan zo lo nadi lampang itai ne ma sumahon do hi wa ho jaga tu na upapi pi pathian Jesu chi gen ko ma BJP ipata mai hoi party idel mai ju ken chu hi ka sa the ke ya hoi ja ke na BJP chu hi ka de ke hoi bana Congress oma NPP ma party dang tam takom e hoi te arem chang kala dinga adik ta ka ge nin Congress a ke chu kum som ni active member ka nei ta Congress a sot pi ka nom ta i tribal issue teo vel tampion gen tawa mo chivu issue tale i kobru issue tale tamna i district ma jong boundary na satai na boya ne chilna tu lai te dikam zo thelo le thelo give the talk pia thei bang no ma tamte la parai kailam wildlife sanctuary tale tamte la parin hi tribal integrity tribal te interest bang chin protect so mai le tribal te munle mual protection na hi gendi tam pioma wai chau ni tu min gendi chi le gendi the di sot bi adang subject dang touch lo di chi le touch lo sot bi gen the di nga hi le reng tuan nan pin point khat chibu thua hi chibu to kisai na hi development lam edin tu thil kilo ma hi hi le leng munle mual thua gamle mual thua edin thil hoi ai ke sing tang kama hilele ke mami mal ngai dan ka ser mok sang in ye to ki saya asai pol pi anom tai ja kina hoi te to ki thuja kina amau to khut kilenin ka sai di hoi no changina kailam wildlife sanctuary ki chile ngom no na he in hi sing tang ko zale nga 105 villages sukha hiya he sing tang gui te ko le ti pai mu ro to sing tang kho za le nga ting om thei lo di project ki chi chu e te i khwa ting be de mo i gam ting a be di chi nai ta hoi ja kina gam le go ai ti chang house te ani tu tak te hiu mo hoi ja kina he area house te association le nom ta wa hoi te to ki tu za kina he te protection di dan up house te to ki tu za gin pan kala di hoi do chang police boundary ki chi lamdang ma hoe la ka jang ngai lo police boundary ki chi hi Manipur a ki ja wahi bang hiam mi chi a hi le jire ba ma le he bang problem ma na oma lamka leng yo ma moi rang kho sak to wa gam teng kha administration convenient chi paw la pina police boundary ki chi ana oma he police boundary ki chi kha jiribam gama amte kha tuna phai jang gama lutawa ai le he moirang kho saka police boundary na ahwam kha khote den chiang ina Bisenpura lut ke di chingamon ki chingam te lo wi administrative convenient ki chi kha den chiang a pawlam kilom tak pawlam hoi tak e jakina he boundary felwa haksan na hun paisa ina tu te u akisai PMLA te akisai pi khote to pangina he kadal ding bolem ka som di ale pathang tami UPF le ke no to ga bangai dan na nei le mi pi te trust hin lai de mo tam ten bang hi rolo nei u
heu tu te in le lo jakin ibuai ke dinga ai le UPF le KNO te to apai hoi the na ding in akisai pi mi pi te voice to asanga nasa zo ini wa poimo pressure ipiak pi poimo UPF le KNO talk to asanga ha zo apai na ding public pressure hoi taka poimo a hoya ding ina elected te na poimo din mun poimo takale no makai tom tom ten pon din mun poimo takale no hoi ja kina he pai hoi the na ding ina testing hile public pressure create thira di bo ngai to ding hoi bana help polte ji jiangina thau toi polte UPF le KNO te ji jiangina negative plus auma ai le he po ahoi lo na lam chadu a tax don te khong ai kele ami khoi te ho mi wak te khong hoi pi te khong kha igenwa ai le he la ma tax igen gen ko min ngai to thak le chin he ya te tax pe kele ko te kya ngai piak di mi hinga hi wa thil ting ting a hi hoi tuan di ai chike ai yakin he ya sum tam tak amau kya nga pi ai chi mai te ipiak te pe kele ku phamai di le thokat he lama to sa nga double na pya ngai di to mi ko kisol che khat mai mai lo mo ai kisol na che khare ke bang jaga hi chi bang a help bol i gam sunga hong piang ya chi to hi chi bang pressure om tak jaga hong piang ya tam tak le mai be sing tang ga men le chin he te UPF le KNO te om ke le kwa te ateng diwa kwa te om dingwa kwa te i ap i bok te kwa te na ne diwa e a te me khalo de be teng gam no lo di be kwa te jaga teng a kho sa the lai hi wa to ai gen te jaga teng the lai hi tom za kho mau bo ro se justify the de mo ka gen lem pi hi ke ya ai jakina hun paisa I thil to aten bewa payroll biala tha yang helte bhai polte pan haksan nai to ate wen bewa tha lon khomuna haksan nai to ate en king bewa hoilo si guite ko la mun tom to ma haksan nai to masak te en king lew sin hoi te khong in on lo zo he la om lew to da na om kholom ai the ai thili ting ting hoi I chi ke ya ai jakin amau te om ke le haksan nai to di om le ve hi वो जगह 100% सेलम अगेन जो फलवाई का सके to khu amount khu ai me su bang tin mi pin trust na le jong tribal political movement amount role poi mo ta nei na lai na mo mo mura okay ole igam suwa hin 100% Christian bang ki chiwa BJP jong ching sa wa religious threat hi lam jong thei so sum om pol ki vore to bana hat tom ten hi clean election nei na ding bang rol ki mo thei de wai la bang to poi mo ya le Churchanpur district ka 99% Christian hi wang huche hi le ei Christian society hi sab tom ten control 99% ma control hi jakin hi sab tom ten kha election siang tho om thei na ding ilaka mo po na poi mo pen ben nei hi ka chi a he to ki sai na election masa Mizoram election masai na Mizo People Forum kiji khat MPF kiji khat oma wai Mizoram election siang tho ta kam thi ne ring in thei top soin panalawa wai jaga hi dinga Mizoram kiji kha last election 2018 ina all India Asia in ka election siang tho pen chia anari ko dai Asia te record nga hiwa wa khabang jaya chile amaw le maw asyang tho le ki wa saptom ten panalawa saptom te palang na mi pi ten azawa political party ten azawa candidate ten azawa hoi je kina politics siang tho pen election siang tho pen chia chiam te na nga hiwa tu na election hun paisa Churchanpur district aleng saptom ten leng pan alaw pan la nau ahile election de kwan changina circular khat mi pi te theiding in biakin asim ding honom ke se kwa onom khia go chu ahoi mama sim khia ka hiya he akisim khia khun chiang a zo apoimo tak tak tuai lai te biakin amudi om non lo gai
putek te za ka kisim khia to ki banga hi asyang tho ma di te kya nga syang tho di thu ki ge na hi ya mi bon ma te kya nga syang tho di thu ge ni lo hoi ya kina sap tom te ni pan lak ta hoi ka sa hiya ya Mizo People Forum ki chi ten bang chi palang na hi wa si na Mizoram te hoi takina ki ma mai le over telephone in ka ho pia na palang wa no tang pi hon ge lo la hon kha kun chursan puri le wai hi ka poi mo ka ti le he ang la wa copy mu u ten ka kya nga le amu thei dinga he tum to ni na candidate teng party teng kwa ma to ma anne bo lo mu kwa ma to ma singpi om le ngom lo ana diu hi un chin bang kim election polling day ni tanina heiten polling day atut piwa again piwa hoja ka election siang tho pe ni na la hi wa tu ni na lang imaba na nai chi ka election mai to ding hiya sap tuam ten tua pan alaksa na ba ko pan hon lag be lai vela election notification so to kiton in sap tuam chin biakin chin apoi mole election siang tho dan seminar nei ai kele to lai pote to gen khom in holim na nei mi pite la ka subject in nei ni le apa to mama din ka ging ta polling day ni na tanina polling day mo polling station na leng panguhela election siang tho hi ding hi chi mi pi zagin campaign lai le vote hiat atom ni tanin be pi so le phatuam de ging ta kai waya kina waya ningina saptom te kange nai Churchanpur constituency sunga atien khang lai te la mo unemployment tu lai ni graduate kum tengin BA zo MA zo atim piao mia le kha siam ta ta zo sep di nei lo rek sa tol kerap hui chi bang nei tawa tami tung tang hi MLA kha dela chin bang chin solve so me ba na ngai dal na vision unemployment na kichi chiang nei sep na nei lo wa mokom tuai lai te gen na hi amom gen na tang pi nai la dinga ngoi je kina unemployment problem kha bang ji solve ding yam number 1 ading ina Churchanpur district leng hundang to ki bang kaya company tuam ilaka hong lu ta company tuam te na hong se mwa amu ding za amu ina apai he siang wa Churchanpur district abang money circulation of tuan lo hidei to lo ya hoi ja kina company Churchanpur district a company hong lu ding nge ya hi le untrained labor 30-40% local mi hi ding hi trained labor atom pen 20% company laga asep sak de wai in ko ngamin nala hong bola na hong se mo waite khopi sunga na sem ding nei lo amao sanga siam do le amao sanga tha jo tam tak ten kha chiltui kai to chiltui wal ko ma et mai chu thil li khino lo hi hoi ja kina company kha peu hong lu di wa hi le ka state ka district sunga na sep ding na hi wale level 30% local mean employed ding wa hi untrained skill labor 20% na employed ding wa hi ichidia hoite na employed hi ke ding wa kasumle pai te government sumle pai district tung to na la kheu na pai mang mayu thil hoi ke ya district min zar ka zo di wa hi district a to lai na sin mani lo ten hazar ka zo di hoi chi hi igen ding ai tel chingam le hoi kha ipan san ding ai hoi do chang ina unemployment ni chi chiang ina azong pe ni leng lai thei lo pe ni le ine ngai lai siam pe ni le ne ngai siam lo pe ni le ne ngai ai hi chang unemployment ni chi chiang ina lai siam te cham igen kha se ka hang thak siam na nei lo ai hi jaga sep di nei lo tam ta ko mei be hoite a ding ina thei top so ina government apan lampi zon sagdi company hong lute ai kele government a sedi bang oma government in thil to am bi building a bola lampi bolte bang jaga
local mi train thei lo di hi wa thoba la ke ban mi na samai mai thei bisenpura ke ban lampi bol di mi samai mai thei ala kwa local mi sol tang jang ring ni le thum mi gwang dinga li le ngai gwang dinga thum ve li ve mun ni mun thum a zo chang un chu thoba lam te jon ngai no lo ding bisenpur lam te sap ngai no lo di ei le bol ki wan ei le kam ki wana ei le I gam so na ki sema tuai lai tam tak set di ne lo ten kha set di bol sak di ngai mi khura ki ngak lo di ngai chi kha atu pe no na hoi lo chang ina development fund ki chi kha ahong pai dan guideline in ahon phala hi le entrepreneur lama ding ina I he dinga tua lai sem na nei lo te entrepreneur nak takin uang bol dinga hoi lama apoi mo le easy loan lampi lakhi da lampi hia beng tam ta kom ta I beng di deposit khomwa ala khomwa ilaka hom kheno no mundang a thon zelwa ai le bang chi le ilaka he sum I tho khom teu I deposit khom teu ilaka circulate da lampi ison mi malin jong thelo heu tu ten azon di wa hi hoi ja ka easy loan easy payment easy loan kha mi pi te de bank te to ki hoa gen khom le ki ho gen khom le hang hi da lampi de kui kai hoi ja kina tu lai sep na nei lo te a ding ina ai the tanina hoi te lam bil do di hoi do siang ina tu lai ki mo siam mi district sungai le ti district aki mo na hoi tak inei pe tu lam kam public ground nei be ai je hele tough ground chi dan de ba artificial grass a bol hin ai lo in chin tu lai khak mi thak te ki mo mi te adi nga bang ma emele te azat na di om lo to ki ba tournament khara wa panwa sang ni sang to ma pia khong kha hi hi mai huchi chiang a toy lai te ikib le toy lai te I government ham phat pi lo di government bola pangi le I government bol toy lai sportman te le agaru zo di wai labor te le izaru zo di wai siam gan te le izaru zo di wai chi ja kina tel ching hi le he te na takin ingai to di Tuni ni sabang hunoi nang pia pu Thangzalian PH Thangzalian 58 Chulchanpur constituency a fight somnia tuni and the last message the voter take tammi YouTube la en hilo cable la man en nang voters di kami constituency vote nei tampium nge di ya na last message bang here again on last message ahile election chiang ina MLA ten candidate ten mi pi angai theima ma maiwa azong hin ahaw hin again the hile angai the ma maiwa hile leng tel ching ahi chiang na amu non kiwa ni kharin vamudek le banga gen nahaw sa puon ton pio ahi kele election committee chairman puon ton pio chi kha kazang mun mama te la ka khadei ai le abo tu de hanga hoila siam mama hoya ma da ki phalba ma ina pi bangzia ka house pulo wa bangzia ka election committee chairman lo wa mi pi ho pi the lo wa om se ka hi wa tel chingi hi le mi pi te ane inun tel chingi hi nge ya hi le nang le ke kara kwa ma ki ke dinga nang le ke direct ka ki ho di hi chi ka kon chama hoi do cheng ina ina semna a I development waka ele ki fuboy wa ele I pai boy ta wa hoi jakin development waka sab tom te to ki thuja ka pa ya hoi ka sa a hoi do cheng ina ka gen je la he thu gen kha ka hi cheng ina ka gen kha je la hoi kha bang ya mi chi le nam na semna kum songu le kum kuamang electoral politics isai tawa ahi yakina lo chinna gendi thupi om het kia ilo sama tuni na
Peterin bangagen tuk pazan khobagin len kadengwa hile leng kalo samu koi taka kadeng dia aci dagin jesuna ade na dingwa hila aci namuna ade na hile nga kai hek senglo kai hek zolo phial di nga tam manu ai huai to ki bangin makai pathian tong thei ding hi somi hi huai hi inam ma ban lel si tunia mi pite la ka kon ge do dei weekend hon ente zo sia tu nia din interview pu th thangzalian apan ngai dang le opinion le views day za to zo tawa 2022 election chen hi lam kai tha kum nga sung ikam sung henglam dang the ding koi te wei tu ni ni candidate phabe khadi ho pi zo tawa dang te zong hi ho pi ni hun lem chang engine ding ro tam mi lam ka goi lo constituency sing tang mi de interest so khazo si ho pi ding wa tam mi ho lim na panin bangai dan nei wei comment section wa iki ho lim to zel ni tu da din weekend hon tam tan update ta hi